tarugo gutuyoka wira-ini tondu munene ndangiyuka akirora gatoria nyabara cio hindi ciarora gatene twi site ri nyabara cio hindi akmurora physically mundu urokire yes ageka head count yes no riu kambuni ni kinya handu ikagia rutia wira ingi na ikagia departments itiganite yes wako au ni twekirwo what do you call this thing no twekira akiara ino ya biometric the biometric kana wa scan ga QR code maundu ni macenjirie haria mwandikagwo reja kana kuihuria ibuku yes uko akainya yakura welcome can I please try again yes of course those are formal institutions yes and the formal workplaces nika ndru gagi gifengi uguota guku ona mawabici ma thirikari ni maiyukirio ndu ni mari undu ucio tona kuo ni gwatiragwo wega tene agiona mathukuru nginya ma secondary ri gwi kundu technology yo ingirite ona arutwo ni mari horo wa gusign in and sign out yes riu technology yo ni rathie iyukitio ni macukuru wega magathi meherete kindu gitagwo analogo tondu tene ithuĩ tugithoma ri gwi kindu gietagwo register yes a register nayo ri yagithondekagwo the beginning of the term yes ikwanja tariu mwahingura first term yes no nginya register githondekwo njeru no ringi ni murahurirwo karica foguo mwathie kirathi kiu kingi ukamba ukase so kana kwi mwanafunzi probably ara what do you call that a transfer ile thukuru wino ngi mweru within the second week register akoragwo ithondeke yes na mugabangwo na wira wakoragwo wi wa kirastisha ukagwitana kiu register yes ona ro bauga ndathie gwitika ki register ona wari ngathi wega kigeranio wera we wokire cukuru gwika ati okire kuga present kuma hau ti undu ungi uhana tiga register wetikire mwarimu aikaragia yes and kuri andu that was the only place their voice was ever heard mano abugera maiguire o maiguire o makihitithio kuma umakira ki ona matire meka maiden speech never ever Ruacho mano ni arutwo aria ma cukuru ri undu ria munene mekaga makaiguika ni present teacher of course gwakire mwanao bona it is the only claim to fame makawira nginya andu aria matari kuo absent also a haters na tondu mwarimu ndi gutanoka delocalization ri mwarimu ni amumenyaga inyuothe nginya mecii Robert wa Johe absent Charity, where is he? No arrange. Charity akamenya Charity de kwihaririirie na maheni na ndwe gutire kwira mwarimu I don't know. Nilimwasa kwao. Akifanya nini? Akifurera. Kwa hivyo hana haja na masomo. Alikuwa mgonjwa. Hakuagi ifa akiwa mgonjwa. Utega tanukuo. Huyo ni shule anafanya nini? Anataka kupotea shule. Ile kilo star. Wewe yako ona kadhazi na date. Star. Yes. To be reviewed later. Yes. That absence. Ko unaguo kware gukaba. Ndio amukive akigoria andu makabaga njera. Ko unaguo gukaba. No quite that's your moda. People who used to have cabals. Yes. Na to goons to wake. Ati agitira thukuru ni amenya akaria gacenjagia mugambo gakabwetekira ke
akamwitikira register. Yes. Andu ni babangaga. And for some reason mundu ucio ritwa rake ni marito maya mambere mwarimu etanaga amurore. Yes. Onake ni athiaga uguo riu akamenya amenya ni ng'ania wanjagia makaumana rutha uguo. Yes. Ambere ta 10 ni ekumurora. Mase Muthoni present. Stella Wajiko present. Stacy Wajiko absent. Huyo hayuko. Lemo mwalimu leo ate sorry. Yes, the mother had told me she is going for clinic appointment. Sini ule aligogwa na ng'ombe. Ndio huyo. Huyo najua mahali yuko. Jera ndigeshohe. Present. You are, can you put your voice? Bia ndani hapa sababu umepata base tumetosana. Weka sauti Gerard. Present. Very good. Akeso ujibu hivyo vingine ulikuwa umejibu tu abiane vibaya. Ukadigwa mundu arakugira maundu rucini. Ginya kugia base no uru. And that is it is puberty. Nani unagurumisia sauti? Sorry sir. Umesikia unagurumisha tena? Niwe fosi za purano. Naongeaga hivyo. Can you say present? Present. Unanyeta sana. Waithaka wajeni. Present. Kirathi gigatheka. Na guthekia kirathi was another crime. Yo twathomana ke secondary. Gwĩcia nĩ akoretwo athomera primary rũgongo rũrĩa rwa thĩinĩ wega. Yes. Oka rĩa mbere gwetwo register ndikumũgweta rĩtwa tondũ nake nĩ atuĩkire mũndũ influencer gĩ kanitha na kĩbũrũri agwetio rĩtwa ũhũthĩre rĩa Masi no ti Masi ũyũ not his real name. Masi Muthoni ndĩkua mwarimu. He's in the clergy, so I will not. Ucio nĩ aumĩte rũgongo. Ngũcia ndathikagĩria nyĩmbo cia Wagacembũra mũno magĩtĩka igoti. Ndĩkua mwarimu. Ndĩkua agatika. Agĩcokerithio ũndũ ũcio barĩndi. And you see, he did not see anything wrong with that. Now, large. Ndĩkua mwarimu. Register. Ili atarĩ kuo. Mũgacenjia mũgambo. Ni baba yako. Ruko ni amenya tondu mutiabatara gutithia mabatara gukorwo na script na rhythm oria ugwitanagu kwaigua ole Skaraja present oro cio thieketete ugathii urugitwo na mukamenya uria mumanaga thutha na uria mukabanaga no mungitithia ole Skaraja present kwaja mugeri kwaja muganire inyuĩ wende mupige magoti pale kwa classroom. Inatifuka. Useless people. Ela ya na foto.